Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan birga men Nurli Channel anasi. Ya do'stlar, men YouTube'ga o'raldim. Men YouTube'ga video solmag'ili даже bir 3-4 ay bo'lib qoldi. 2 ayma. En sonradan sizlardan kechirim so'rayman. Men ne uchun video tushirmagan o'zining sebeplari bor. O qanday sebep desangizlar, birinchidan mening YouTube'dan желанием ketdi. Endi ko'p odamlarning желанияsi ketadi. Kez kelgan odamlarning har narsaga, misol sportdan желанияsi ketuvi mumkin. Ikkinchidan mening vaqtim bo'lmadi. Ya'ni video tushirgim kelmay, короче, so'z bilan aytib yetkaza olmayman. Sol qo'l bo'lsamadi. Sebebi her narsaga жасап sabah boshladi degandi. Sabah qanday bo'ldi o'zi o'yla. Maktabga baratim bo'lib qoldi. Onun oldida onlayn bo'lgan. Короче, her türlü narsalar bo'ldi. Taniysan. Короче, do'stlar, men YouTube'ga o'raldim. Endi men YouTube'ga barcha bir haftada bir video solib turishga tirishsaman. Bir nemisi 2 video solib o'tirsam, barcha 2 video solib o'tirsaman bir haftada. Endi bu yo'li yaxshi bo'ladi шығар deb o'ylayman. Endi kelesi alдағы vaqtlarda qiziqli videolar chiqaraman deb o'ylayman. Her türlü o'yinlar. Короче, do'stlar, endi video tushirayim, men YouTube'ga kelayin deb sheshdim. Qo'lim bo'lsa bari endi bir YouTube bir kundari bo'lsa YouTube'ga желанием ochilgandan o'sdan bir 3-4 kun burun u желанием ochildi YouTube'ga degan. Түсірем деп уақыт болмай, соның өзінде әрең уақыт болып, енді уақыт болады, енді бәрібір түсіргім келмей жүрді, короче. Сол қазір түсірейін деп, салайын деп YouTube'ға оралайыншы бір бос уақытымда салайын дедім. Енді осы YouTube'ға оралған үшін осы видеоға көп лайк жинаңыздар. Сол кезде мен әртүрлі ойындар шығаратын боламын. Келесі видео может басқа ойын түсіретін боламын. Сондықтан да осы видеоға көп лайк жинап тастаңыздар деп айтатын болдым. Енді сол видеоға лайк басып кетіңіздер, комментарий жазып кетіңіздер. Қандай ойындар түсірейін, соның бәрін жазыңыздар. YouTube'ға оралдық не дегенмен. Сондықтан да пікірлеріңізді жазып кетіңіздер, және де арнаға тіркеліп кетіңіздер. Ал ендеше пока-пока. Чао!